rawuh matur mantap lanturan titiang meleki yang daging saja kau mungkin muka dia ngadane wau presido rawuh sang ayah dia adudan apati kau yang dengan titiang kau yang dengan terus kulit titiang pinatu alih mapi daging nawak kejam matur kejam nyati diki perjumui sakeng lian bayar pasedana kejam mapi lunas najawring paru ulaman makasami manaredang rauh ngayah malih tigang rahina renggalah tanggal 26 Oktober duang tali selikur mangga rawuh nyujur diki ring puluh pusah kalah semang jam 6 semang puniki ini punika jeruk lian sarang sami perjuru desa sarang naduk setap sarang sami angga sabo kerta desa apunika atur pekelibitian suksemo ini dua ning kadiasa punika pinaku dong sang mamodondo sang prabu udayana kepala itu maka amur bengrat Bali muka dengan itu sang prabu udayana pinaku murdaning jagat pinaku dong jagat iki makna ring jagat Bali ngarse yang angan pandita kadang itu sang prabu ngapi kayon ngarse yang paling ukur itu sang moraga pandita aku kadi mangkir gacun nok maring repati lama kaning sidepan kita jinawa ke jamatur majang ring sekegong sarang sami senewentan ring jaga sisi lurus ngeranjing kejeruan jadi pacang napuk diadukan jadi pacang lebar atau inap ide bertara pada besan di jamatur majang ring sekegong sarang sami lurus ngeranjing kejeruan ngerakenah napuk ring balikong diadukan jadi pacang ngemargian penyinaban ini semua kanjokan kadi mangkin ratu doan itu mapi sarang wenten kuman kumas lungsur angin macam angin majeng mareng angan resi duaning mabuat risa jeroni pengarsan itu sang prabu majeng ring angan ratu sang morago resi agung Tiang nunas banget bisa Harus sejarah kaki mangkin banget bisa titiang maafin nunas majang
angan kira kusang meratersi aku manggeledang resi lama pening sida waram ledang ngeri sejaroni di kayunan teratu sang meratersi kati makin ke Nangking idar sang nate lama kening sida kati mangkin angane ratu nanging ri sejaroning pikasan iku sang nate para pupa ideng tityang banget pisan titiang mapinuna seratu ledang ngangane ratu ayat kiring titiang tadi makin nyuju kena ke ring kulian dosa najen ke kuduran mangoce sang morat kesidui moparap sang empu kuduran kadi mungkin nyabohang pawacan yang kedun dot kege yo gede nanah duduk paman duduk yen saja abu koketo pari punukane ane bupejani pamansa bapak dosen lakar nana ane jani paman bapu sing jelaka tembal sing jelaka tua nyen buah atur anak ibu paman nan jalan jamilu aku nana kepamanan nih jani atok hangana kebuko bapo lautan alantura kejalane ane kejani paman hidup dararis memarga ngelanturan terus umarane mengkali dudutan kaki-kaki elegani jeronan kayunan
Maka dimangkin aku ngayang dia kawin anak desam orabu ya. Yang gerasi Baramu sang ngarau itu sang orang bersiagung ngalatur katuran tenang lingit tidak sampun nemenin sampun katuran ini malu angan itu ring itu sani sampun tegak disangka raden ngocap ring sang prabu ngelanturan roris rikalan ayat matur majeng ide sang nate para nabi wekane sarata memetugayo matur sisir tiang rado menawi wenten sane makwat sarat pisan ring sikian yang kasih Dadas Gusti sarat menang Sekati sarat di sana rikalan jatuh menak sikian si dene ayam tangkil ring walu beradu kati